Me han venido opciones, sí, una ha sido Marruecos. محبي قناة موروكو سكوب، مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التابع اللي خرج في واحد البرنامج صحفي اسباني وقال لهم بان الجامعه الملكيه المغربيه تحدثت معاه من اجل التعاقد معاه باش يدير منتخب وطني المغربي. خليكم تشوفوا الفيديو وشكرا. Me han venido opciones, sí, una ha sido Marruecos, otra de otros países, y sí que es verdad que el entrenador de club es difícil lidiar con el tema familiar. Entonces, por ahí también me gustaría probarme en una selección. Me gustaría una selección, de tener más tiempo para preparar, más tiempo para la familia, participar en un mundial, en una Eurocopa, ¿por qué no en una Copa de África? Me gustaría, son proyectos que me ilusionan, ¿no? Con tiempo para prepararlo, con menos estrés. Entrenador de club realmente es un estrés fuerte. Es un estrés fuerte que es difícil compaginar a nivel familiar. No, no. لمشاهدتك للفيديو نتمنى أن يكون قد نال إعجابك. نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، كما يمكنك الضغط على زر لايك لدعمنا. نحن نقدر دعمك وتشجيعك، وسنواصل تقديم محتوى جديد ومميز. شكرا مرة أخرى.